Nkugwate ogeni tukithira mbere ntoni cietu gavana wa kaunti ya Meru tawe Kawira Mwangaza hariuga kaunti yawe ina ruti wira ngiri 6 na Mwangaza ino tiari kigushubira ntaira kirigicano kia aruti wira maremeta gwa ghost workers. Kawira haritie mamanyu ya gushoka kuma nthi ya South Korea kuria aumete kuthugurira Meru mirandi mwanya iribo ya nguku mborichia eria na ithima mutugikare ena ino. Muthenya Jonaru gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza hamwe na abisa obisi yawe ni bethirite baikinya kiri skuru ya Kiroro primary wandini ya Mwanganthia aliwe MC wetu rari Njoki Mugambi uruguria murandi jwa kithima. Your Excellency keimentire njoni nturene turere nyuma tukura thine gitara kinyamukira bwije tukura thine gitare ore onge ende gitara gutetheka jatwana twa sentiro imenti nande ko antu bantu reji no kuona ora turare thina na tika thina mcheto turare thina mwanka mwana gaciaro akura gwatuika anjire gwetire akona roje atona roje tinga rumete goro rwambura narwa you have solved our problem tu kuona roje ndene Mwanganthia na tiroje kwa tata aliakiaria gavana Mwangaza na ugite wala akinyire nthiguruni ya Kenya igorogoro aumite nthiguruni ya South Korea gukubiria kaunti ya Meru na bamwe mawira ne jana jamirandi ire kambiria kuma kiumie kijite bambera bagatongera ithima Wajairi bakare tori migo gwinge muno bwango kundene Meru County. Wajagatu bagante therio tugurire kurumbulicie ria. Wajana bakenderea na mwanjira batwira jujwa kurethia ngoko antu bakona ngoko injero na ngoko ndongi gutethia ndene community. Kingi kiringa bana Mwangaza ni atikire obisi aweri na ritingu barabara tayari kuritira mukari wa Meru ngugi kuonekana. Nango shoto kale mheshimiwa ndara kurokiria timu inde. Mwankana ndi tuna excuse. Tuna excuse. Service delivery. Ndena mawasili yokoni ndena baba ngi mugwanja ndendo beti yo spindi witorome bana kifio otumo shaga yimo kwa ngoro wala ikorita na ndike biba leo ngora mama kwa bidiate paipora na ndienda kubura tuona toko to mwero no ndenda bura nkabukaria bukareti jeria leriko Nkoroki gavana Mwangaza nongerete atikire obisi yawe irina bisa bagutegera na kuthujorite ngugi gutigira mirandi ire kugitika maturene teguchamukwa. Excellency no tumira besha bwega besha cio kuruka marate asine ni cio tumirika bwega na kuringana na watho 30% bati gwethegeta ke development na kemero kuringana na maratazi nkebwa report 30% yonde ira twethire ki budget yonde ni tonyete kiri maendeleo obisi na tubeta go monitoring na evaluation ikuga atire ngugi onde itonde ne account bageta bagitega na bakambaniria no bakona kada ni kuthithwo gwega ni chamukwa itio chamukwa kilomita icio imbi mwara mujoro kindo jo kogarwa daga to jana kaje tukogarwa no ngugi yao na no tonde no obisi ndani account government ndabe yago tige ntoge karo batikirete saini kenda kwacha mukwa bekira saini nini na wao twavivyo utokarigeria obesi bo gwinge marabura boditheka no tonde tabirikare na mantu ya maendeleo maratasine na bo intetekeria tutaingia maendeleo ingie kwa ground na muthiene kiringa bana Mwangaza ni atethire thirikari rina ritingu nkurukia ngiri 6 na nandi barire amishara iri iguru nkurukia kigina kiria kigwita kiri mirandi ya witi na mbere akiuga nandi bagatigira ni bakuthuja ritingu gibarabandiki na umakiri ndwanyi cionthi ikete thirikari ndithirite antu batikuriwa mishara mieri iri twashini na gukoba na antu bara baandiki ndene ni county ni nkurukia ngiri 6 hizi chituere ku
monkaga itu turomba guchimura nitu magosti yakasira ishida siendane ndene thirikari lakini nande tu process imekuwa kuwa kenda no tuona pesa cia maendeleo waziri aliacha bega yetu dhidi ya budget ikaleta thina no mtombesi ili kuna thirikari na ile ya mtu leta kemesara watigara wambesho tisho cia maendeleo kuma kirwiro wandini ya mwangambia gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare.